Ja, boš ti samo nam napisal za kak. Sestanku, kam ne bude napisal. Alo, prvice. Ni noben problem ponoviti, ne. Ja, vsi, če boste mi dali, da povem, ne, ker vidim, da se... Sprašujete rešitev, sluči da ite garaže, lotrala. Lepo se mejte, den, imaš lepo, lep napis, super. Jaz bi tudi kakšnega tazmal. Ja, ne vem, če ima tako dimenzije. Kaj bi rekel na televiziji? XXL, ne? XXL, tako. Če bi vi prinesli 3 grame piva pa liter viskija. Kaj mi nisi prej povedal?